Lari-lari, cepat semua selamatkan diri. Itu mangkuk hayang datang dia sudah mari. Depan aja baik, belakang dia mengata. Habis semua kawan kita sudah jadi mangsa. Mulut macam sampah buat orang nak menyumpah. Sembang tak ada peda bikin orang naik darah. Kaulah kau tua dasar kamu lupa waka. Tak ya sampai habis semua benda nak mengata. Hey, si bulu longkang, jangan lebih sangat. Kau kena lembang, kaki ringan je kalau nak terajang. Tak ada sampai heran kau punya gebang. Hey, si bulu longkang, tangan jumpa orang habis kau nak kumbang. Sanggap nak mengumpat aja macam gampang. Mulut macam kau elok makan berenang. Apalagi yang kau tak puas hati. Ha. Pipi fly on the mic, let's ride. Ha. Lari-lari, cepat semua selamatkan diri. Itu mangkuk hayang datang dia sudah mari. Depan aja baik, belakang dia mengata. Habis semua kawan kita sudah jadi mangsa. Mulut macam sampah buat orang nak menyumpah. Sembang tak ada peda bikin orang naik darah. Kaulah kau tua dasar kamu lupa waka. Tak ya sampai habis semua benda nak mengata. Hey, si bulu longkang, jangan lebih sangat. Kau kena lembang, kaki ringan je kalau nak terajang. Tak ada sampai heran kau punya gebang. Hey, si bulu longkang, tangan jumpa orang habis kau nak kumbang. Sanggap nak mengumpat aja macam gampang. Mulut macam kau elok. 一醉都要攞狼更醉用啊，得啦嚇。 Pipi fly on the mic, let's ride. Lari-lari, cepat semua selamatkan diri. Itu mangkuk hayang 真係嗬，而家平時到講咩咧，全部對橋化咁多。 datang dia sudah mari. Depan aja baik, belakang dia mengata. Habis semua kawan kita sudah jadi mangsa. Mulut macam sampah buat orang nak menyumpah. Sembang tak ada peda bikin orang naik darah. Kaulah kau tua dasar kamu lupa waka. Tak ya sampai habis semua benda nak mengata. Hey, si bulu longkang, jangan lebih sangat. Kau kena lembang. 你次次生去片得到，呀， Tak ada sampai heran kau punya gebang. Hey, si bulu longkang, tanpa jumpa orang habis kau nak kumbang. Sanggap nak mengumpat aja macam gampang. Mulut macam kau elok makan berenang. Apalagi Hey. yang kau tak puas hati. Sebab semua dulu orang kau nak cari. Nanti kan terlebihkan kau sendiri. Nampak pura pandang orang tengok benci. Mulut tak desan serba mengata orang. Tapi mata pekan nampak salah orang. Dah anggap diri kau yang terpaling suci. Sedang Hey. orang tengok perai pun geli. 嘿，片得到，呀，笑你呀，片得。 Lari-lari, lari cepat semua selamatkan diri. Itu mangkuk hayun datang dia sudah mari. Depan aja baik. 你片出到講咩啊？啊，你咪笑你咩？啊，講咩人多對唔多啊？講幾百人呀？啊，kalau 講咩啊？每人打理啊，都唔知有多打理。每論題講咩，人年份踢分都講，講係幾百位人係掉嘢咩落去，唔啱。啊，人你講你這裡嘅班生係掉嘢咩啊？講幾百啊？你說到啊，你本人生活啊，下面輪十年輪十一面知啊，偏得到。我平時講意思係唔是做成係咁嚟做用，係掉嘢咩啊？你記得你講幾百啊？你幾百橋化，咪幾百本咁講，你傾超化嘢俾得到。我掉是嘢咩啊？你睇本很大年之時人講最尾講緊冇款特之樣，俾我掉嘢咩落喺度呀？你冇做啊，仲有等你僵死鬼，你呸又是嘢咩啦？ Pipi fly on the mic, let's ride. Ya. Kalau dicap nhìn còn bơi đó, mỗi đạo lý nhìn xin được, chỉ有多講係掉nhà咩落喺度，nhà咩本係掉，不出嘢做我做啊？Bang. Lari-lari, cepat semua selamatkan diri. Itu mangkuk hayun datang dia sudah mari. Depan aja baik, belakang dia
Hei. Lempang, jangan lebih sangat yang kena lempang. Kaki miringan je kalau nak terajang. Ya. Ada sampai heran kau punya gebang. Hei, si mulut lempang, pantang jumpa orang habis kau nak kumpang. Sanggap nak mengumpat aja macam gampang. Mulut macam kau elok makan penendang. Apalagi yang kau tak puas hati. Sebab semua buruk orang kau nak cari. Nanti kan terlondek kain kau sendiri. Nampak pura pandang orang tengok benci. Mulut tak desen serba mengata orang. Tapi mata pekan nampak salah orang. Dah anggap diri kau yang terpaling suci. Sedang orang tengok perangai pun geli. Hei, 來到屌嘢咩？聽我啦，係少年啊！啊， Lari-lari, lari cepat semua selamatkan diri. Belum macam sama buat orang nak menjumpa. Tumbang tak terpendam bikin orang naik darah. Tahulah kau tua dasar kamu lupa wakar. Saya sampai habis semua badan nak mengata. Hei, si mulut longkang, jangan lebih sangat, kan kena lempang. Kaki miringan je kalau nak terajang. Tak ada sampai heran kau punya gebang. Hei, si mulut longkang, patah jumpa orang habis kau nak kumpang. 一拿十歲咧，屌係咩啊？ I try my best to be the best. My circle small, fuck the rest. Aku sudah banyak mengalah. Sumpah mati aku sudah sering mengaku kalah. Sampai teh manis pun terasa pahit. Jatuh berulang kali pun tak terasa sakit. Aku laki-laki dari ku tak sembarang. Bukan jago karena kes dari di negeri seberang boy. Tahun ini memang lagi apes. Tiap hari polisi, pengacara baik kucing dan sekolah tembok. 人呢偏執咗講智慧喎啊，屌嘢咩你冇做啊？一啖水俾用咯。講妹講到意思，唔會打呢件事先講係智慧啦。搞到一句話，家話搞到講唔會打呢件事先嘅啲，唔知有多講偏執咯。我屌事呀咩無點樣做咧？尋個意思偏中人偏多啦。而家呢啲自覺搞講妹啊，唔需要打呢件事先，無啲一句話都唔做得打呢件事先。但你亂齊講妹我屌事呀咩偏執到，你亂齊講妹我屌事呀咩啊？你偏執到講妹講嘢咩智慧啊？啊，用你笑你安會要錯咩？啊！你聽人實講，我當時講出用嚟講意思係唔是將我今年就嚟用嚟掉嘢咩啊？啊！阿妹嘅目的啊！阿叔嚟這裡唔用我當時用講嘅掉嘢咩？啊！讓我掉事嘢咩落嚟度？呀！你講威次次上嘅啊！你見智慧威啊！你想講意思是實嘅唔看人就是條實掉嘢咩啊？嗬！講智慧啊！佢唔看人而家呢度50年啊！十啲年才落嚟到啦，那50年講嘅咩智慧你冇熟緊啦，呀，人你就馬上就應該順化嘅智慧面啦，嗬，係啲料你自己講出嚟聽嘅，你都咪自講再俾佢多講，唔緊要，然後要記一步呢個你自己回先，你講智慧啊，你偏執到啲追感，對啊，追感做啥雞啊，追感亂講嘢啊，你看你做生意好，明日點啊呀？80多歲你啲飯店啊，人你咁講嘢，你可以，你看你講呗，你騙人屌你都騙得到，適當嘅只是點對就唔看人，也沒有巴上天堂，講係叫你開飯店10個塊啊，你講邊行嘅開飯店最後咧都啱半錢冇乾濕嚟晒，人一直得啱冇意思冇兩類啦，講嘢咩知啊？人家等於10個開店都講嘢借賣店，人家當晚啲結咗間一路咪冇連時用晒，發生事情就半開，人一路咪講個支店，你講掉嘢咩啊落嚟度，你偏仲要洗80度，我掉嘢咩嘢？你講俾啲偏出，最尾都講嘅啊，講呢隻呢個你田房咧掉嘢咩啊？媽嘅智慧威你都咁做，媽嘅智慧威你都咁講，你面皮咧老師講啲偏出就講俾咧，書上都講你錯嘅掉嘢咩啊落嚟度。你冇做啊？你睇下，我都唔會驚你追咁看衰人，人英雄一字冇嘢啦，係要講要禮貌啊，你了實個咯咪，呀唔會事實嚟，你一追咧面前一路咪講嘢，人冇用嘅人啊，kalau你用嘅人同埋你要做善人，偏執到你屌到啲人啊，你屌要做人哋屌風聲係屌事嘢咩？上埋你名義風聲，人家過立喺一樣官二百度屌嘢咩啊？你都缺失頭嘅往敗大幾面人出冇見照，報教到面上搞咗啊！你嘅花啦別浪，人面上照嘢你面上讀到撲嚟撲去你啦，你智慧面上講你講事啊，講嘢咩知啊落嚟度，錯嘛？
你若你按风险来搞，你金钟球，你有教人，你好心的人，你干嘛你想二代想多少那还屌伢咩？你是根本就古人，干嘛古人没想你提想你二代呢？你讲一下，kalau你按金上的人，kenapa你古人没想你想二代aja？你讲啊？你跟他好心的人，按讲提路的人，kenapa ambulan的事情你被投欠呢？Bukannya kan motor ni main ni dia ni main ni cho thải ra cái ni bộ yun cái bữa ni cùng ni si ni khét xít thò kèo ni yêu cổ lục si ni còn chi bay à vậy à kalau ni kan audit ulang nya yang penting sedang form cho ni cho thằng si ni mi chi bay kan thằng cái chặt cái kalau ni mau sa cái gì à ya ni tang hả ni men chân cái thải tiền cho la ni cầm còn cái tiền cho ni không cái tiền nào cái nào vậy kia còn phải làm tao ni cả ngày tháng xe à mua mình lên chân thắt chẳng này ngay như còn ngay骗人，哪啥那骗到几百套啊，用你骗几百套都晓呢，甲老板说ngay都晓呢，你讲几百啊老外，呀，还屌丝呀咩啊，讲你哪样啊？呀，你把我意思ngay被讲你咩讲理解你都理解都有意识嘅，不看識嘅咩知啊？而ngay地方白經ngay隔幾多年7、8年lang，你把ngay唔知咩嘅不看人。講超ngay rằng dan kita sih mi sitnya cuma tini saja no you điều chân chuẩn you điều sitnya mi chia ni chẳng châu lo ba điều ba sitnya mi chia ya mi sa cái công nhân tini ya mi chi ba ni sitnya là tiểu nhà mi rồi vậy ngay bây giờ ni me ngay bùa số lý giải lý đâu mà cái chi ba bên này sao điều bên chơi gì à hình như骗ngay骗cái như cầm ảo cái tủ lắng mà nhá mà mình kinh ngô tiểu nhá mấy như cho thần gì luôn à hình như mua sao cao nhá mấy chỉ ba thằng có chậm kia cái chỉ gì thì đâu đi chỉ là vẫn ảo cái tủ lắng nhau à tiểu nhá mấy rồi vậy à như bạn như ăn sòng này nhìn mấy kim chiếu à như bạn như ăn chín sòng này nhìn mấy tiểu nhá mấy à nhìn phương tiện lại nhá ra như cầm bạc như mấy chỉ là tiểu nhá mấy nha à anh bên cho thiếu lăng như gọi là như mấy分别cho chiều ngay còn trực tiếp nhau ra nhân tạo thành và gì chứ còn cái như tao mày còn cái mấy sáng chuyện nhưng mà tiểu gì tao mày còn cái thằng nào điều nhá mấy cái nó những chuyện xong à老白những cái thằng mấy khi mình nhớ bôi sỏi ra những nhớ bôi sỏi à điều nhá mấy như trong muốn nhìn gì cái đó là mà chuyện mình cái đó mình cái nhìn cho là nhưng mà xử lý mấy cha tao bên cái老婆đó à sỏi nhá老公家里水đó nhá mấy chỉ bài bà ta chỉ nhìn thấy chuyện mi cái chỉ恢复也用来谈cái chiều mai gì không xịt như chiều mai nhân gì dân thì nhìn như cái số liệu à bây giờ đó bà lắp cái mình chiều dịch nhưng mà chỉ bài gì tôi cầm còn à yeah nhưng gì nói chết chứ hả mà cái chỉ bài còn cái cầu thuốc mai chỉ bài nhớ đi chỉ bài là sắp bài tiếng sĩ lý giải lý buộc thì nhớ mà nó đi cái như thiền phật như cầm bằng cái như bằng buộc tiếng đó cái mấy lý giải lý thiền phật dan phép sang như thiền phật như cầm mày lý giải lý thiền phật nhớ mấy chỉ bài à như cầm mày như miếng sang dan phép sang chữ lý mấy nhớ phật đều nhớ mấy ông miếng sang cái tiểu nhớ mấy à không à chỉ có mấy kiểu sĩ cũng chung là bảo này你利用警察啦，就因为几百用一百个时候，你按道理人当然是人电子啊，你面上唔啲小理啊，你一啖水一做乜小咁就冇啊，就因为几百人嗬，你垃圾浪片就多，假如一炒路就落面上風山河啊，咁可能一飯店咧，可能冇成了大冇現象啊，講啊，講啊。假如一飯店咪識電腦啊，咁可能一飯店咧中藥就面上大保險一樣啊，人就接價呢個冇可能要現買，人冇要現等等，人一飯店咧面上大保險啊，itu namanya function nào咩，當然是咩，人一飯店好識咩，你屌事啊咩落去，咪就抱腰都按布布啊，還不人不死啊，啊，你咪小弟咩，你按錢嚟錢咩，啊不用你錢，你講乜啫，啊不用你錯，啊現在飯店都變咗飯店啊。啥個雞飯店你公司㗎，因為唔係飯店，人八十多個你就睇冇路，人你啲咪呢邊面面咯，咪就係本身咧你是開飯店，你咁失敗啊！你要屌到呢樣嘢，你咁搶，你都仲人意思，比你摸個摸人意思，搏幾雙成嘅，人搏幾幫你，你係咪失敗？你最近看水你哋偏執到，最近講廢人，最近看水人，隔老闆合作講廢人，人部定累落嚟，又有咩照蝕你，晚上你分你，咪再分你咁講再分啊，驚係冇嘢啊！Berdasarkan di mana li pansang, dia mea. Ni kong chơi bay rồi bây giờ, kia ba cái men sang kia me hàng sang kia ba đủ mua công xin của đều, dan ni kong chơi bay lần kas nhận ra cái chuyện này lần kas tiểu nha mea nha rồi sẽ còn cái gì, ni kong aja, hả? Cho na ngama kong yang besar ni, oh ngày sắp đi nào me,
Karena kita pun soal ni mah理解你話講啲田分跟過是理解你幫佢講啲隔離嚟晒，要講啲乜嘢就嚟晒，要隔離嚟晒，人家不會的，唔知少啲啊。Kalau nhiều cho như cầm như mua chẳng còn nhà mấy chỉ bay còn lấy còn cá yêu là sập nọ nhà nhìn thuyết bảo là sập nọ hiểu cháu ấy nọ bóng phải còn như chưa phải theo lụ như còn trả đó màu chính phủ sẽ đàn siêu dân bo ta cả thúng thì có theo lụ như cho yêu sinh nhiên mang tiểu nhà mấy như như anh xin chẳng đấy kalau như sinh nhiên như bởi lý dùng như tao lý nhìn yêu tao lý nhìn nga còn lên yang gì xí còn nhìn tiền chi sinh chỉ đần ngàm tầm tiểu nhà mấy bị bay đần như lý dùng như tao nhìn人家師傅有搬嘢大家通利用呢一種嘢嚟出嚟掉呢分做何嚟？人要照顧幾多年咯？講失敗啊！你同我睇，人要講最壞大家通嘅嘢，慢慢要先按廬山提線嚟廬山提線有乜講啦？廬山設定，華山設定，人家咩失敗嗬？廬山慢慢要提線，提線你咪啦，線我條提話要提咩知提片場喺度啲啦。講最威嘢落去到，人以追撳講來就講威，慢慢要實嚟神州樣熱嚟度叫嘅咩？從我神州樣熱從腹肌度叫啊，我不日先嚟度咪叫呀！你呢支拜啊嘛，乜計滿你咁做，生崩你咁做，有時啊咩你啲時候你用你都中嘢嚟冇啦人呢幫喺隔離幾村，人呢啲熟到，人呢做乜蒙咖喱，人們就係到可能啲村人嚟向人亂齊講最威，人完全要合作，我表示嘢咩嘅老闆合作，你講快我表示嘢咩落去度，講你一部啲前面支拜部啲，萬一叫乾濕都乜計嗱，乾濕我要濕落你班度人咩？你一神時迷女都我班你出嚟啦，你講支拜冇沙就一張去車管。加安全呢咁做，加建設呢咁講，用建設嘅意思唔蒙抹煙，做加安全，來雙刀立竿，照天照地咁騙天地，人呢咁騙日沙，人咁騙幹，法律路害你攞唔驚嘅，表示嘅咩落去度？你講之敗你講，問人你長本係打咩？即係冇啲要，你講係相大，你咁講係講你本係打咩？我掉人咩中間含用啲你解相大要落班啦。你敢講你對的上了我有沒？kamera sudah sangat jelas yang tahu ni soal ke kamu nilai ramai mu jangan nilai ramai ni tinggi ramai jangan langsung tak kenapa mereka aneh ni ni kok Para muncul làm như chỉ bay phi sung, dan yêu bò thì chẳng giống như yêu lại suốt ngày, dan tại kiểu có mà chuyển ngày, dan nước ngã bộ, nhưng mà xéo lên này thì cho tao, này tiểu sĩ nha mẹ, như bữa骗đồng ai khiến chịu, thông như chỉ bay thâu dan như骗thâu lấy gì hiểu cả老板你講呀，kapan lý cái ban sang, cái ban sĩ đâu nha nó, cái ban cái mấy gì cho như còn đó, sungai lại cái sao,你說到。你講知計位，人加班嗌粒嗌講嗌五時做事，嗌生嗌出水哦，而且你未用嗌加班嗌要用講，睇下仲要同咯，你講威慈善威偏入到，有時呀咩啲小啲嘢啦，你到到啲嘢本要利用啊，勉強都被怕了你還着半條冷女可能叫公園到場探你場百年米字嘅，你幫為啥買啥嘢拍住單條嘢咩幾百我啦香蕉你險咗你講知計位bằng nhân phong dân nhìn mấy nhớ chỉ mới tôi cùng thằng ấy sao coi cùng tạt kiếm mai chỉ bay kiếm tài trong nhóm tông của tụi mình nhân mấy chỉ bay họ không chỉ phù bên lần quỷ bỏ xong mấy phù ship bỏ lại nhân mấy chỉ phi những sự tình mấy cùng chỉ bay bằng nhân tôi mấy nhân tôi mấy bên cho tôi hết tiểu chỉ nhân mấy cùng chỉ lấy đi bên cho tôi lấy tao nhìn ngà nhìn cũng như lý dùng gì tí nè nhớ số mình còn chẳng hồn nha lương pháp phụ của cũng như bùi gì tiểu nhân mấy họ đi xử lý nhỉ cho chịu mồ to cao cũng như mới cũng như còn ăn mò nhà mấy chỉ bay thử làm như chi bùi bằng cho cái mồ to bây giờ liền bằng ẩu biết tôi ăn thôi thôi mồ to tạo lý chiêu nè số miền tây hay đi ăn cái đồ gì như thế mà nhưng mà số miền như mà số miền tây cũng như mà cái nào mà cũng chỉ bay nhà lại số miền như vậy mà thì mỗi dạng sẽ bằng đi lấy nãy còn ngày mới mua sinh thì phiền nhỉ như phiền chặt tôi đã còn mấy chơi bị phiền chặt lại như phò số miền liệu lấy bạc như chỉ mới tới giờ ba tháng nhưng mà xử lý mấy nhưng mà xử lý mấy nhưng mà phiền chặt mấy cậu đi bên chặt bây giờ pha lá tủ hết những cái cầu thủ còn chỉ bài cái nó ba số miền kia một số vật gì nè như còn vậy
保险你姊妹你几百个你姊妹都讲你啊，你没小利啊，变成你人家你没谁可能你白破了吧？比爱两户了，你们看我没？你闹为事啊？你等我姊妹，俺咁條意咩？同埋一路咪未必係啦，梗係被寒啦，要夠少啦。讓我等佢而家不是百分之種事一樣，我講一偏隻多人受講啊。呀，你同羅生你講我咩？邊係兩款啊？條嘢咩？同埋一姊妹咪邊係兩款？你咪少啲咩？邊兩款你咪啲一路咪邊兩款你20款啊？冇啲一路咪你那看你面上看乜呀？Kalau nya chỉ mày còn như ông còn lên còn đi vậy à ngã lò bay bởi cho mày sao là chỉ có còn lại chỉ phải tiếng của mày tapi nhớ mày còn tiếng ai được một bởi vì như tiếng đâu về đó thôi anh có lý vậy mà nó chỉ mày pin phải sao lượng phải xuất nhá coi ha bọn tiếng như cho thầy kịch ọ là nhớ lò mày bưng như mày sao hết hiện đâu thì nó là nhớ mày sẽ cho nhớ lò mày lúc tụi cậu sẽ bưng tới chuyện là vừa mà như vậy nhà没有，偏chấp到呀，你自己想啊，啊，你都唔應該咪殺國一字輩啦，咁樣落咪啊，啊，你都唔應該啦，這樣啊，你把人哋一些事情呢，我全部啲先係幫佢剖析出嚟，看有乜嘢啦，你把要講嘅，你話一字輩又冇講咩啦，唔係啦，你講唔長埋嘅都係名聲人物不理這裡。啊，條嘢只未掹咩條嘢最多，人講唔係道理都唔係道理啦，唔係道理都唔係多講啦，我啲你識半多講偏就多，人你私生講，你咪諗住看，你天超一樣啊！你講幾百説嚟就冇你咩幾百嘢咁做，冇説就好似馬飛一樣，人買幾百不條嘢講，人説嚟就垃圾東西，乜嘢咁講啊？講幾百樣嘢，kalau一旦你長嘅錢全部應該講咗，啊喂，sama lagi, dia kan, dan mereka cũng mới bị骗. Ngay cũng bị骗mấy anh kia. Cái là nhang tí kan, ngay bây không có bụng tí kan. Ngay mang kiểm tra đảng ngay mang giả cảnh cái nhiều tiền phạm mèo rồi. Chính các lò băng tổng thì lại bị phạt.骗cho ta, nhưng mắc cái chỉ bài cảm cho. Cuma tạm suy đã chế heo kiểu công sĩ à, là sắp đó. Kalau ni choi ni là ngay nền tăng ni tụi mình tăng nhìn cảm to là trong cái sổ son bằng cách yang tan sa. Kenapa? Berjang này, jang kan? Karena ni cik incin sama ni dah. Choi lah ya tu kong baik baik helat. Lah sắp nó si cok ni choi chu ni chiu chin bui fu. Dengan dasar bukti apa ni kalau saya kong ai kau thuk dah li kai kai. Ni kon ai bang so pa me? Ha? Dan như con số liệu chung nhìn con gì đó khéo nhìn lý sĩ mình nhá lại phải điều nha mẹ như điều du lịch như khéo sĩ à cũng như là như là sắp nó cũng sĩ cũng à dan bài học cũng như sĩ dan còn như bạn như bạn lại à còn như mình chi à như còn chi bài à apakah như muốn như yakin tentang cái như cuti motor như cái pemilik này finance selama ni kredit mang bantu kan mang sanya motor pin jatuh ni mau kong hiu ya lui chim ni cuti motor thì chơi nhau nên cầm credit motor thì chơi nhau nên dương nhìn chi tại sao dương lỗi na tiểu nhà mấy muốn nhìn chi là mua thuê na còn nhà này chi à các bạn lo nhá phần tiền cái nó ba bởi căn muốn căn là bởi liếng ca bởi sai na như còn á chứ ha tao mấy muốn chết nhé căn là như phiên chập chập là thiên bởi sao muốn thì bởi sao muốn nhưng mà nhau chơi sật ra men chân nó phụ ngụอย่างnha表演咩傳言你呢個泡沫樣，你哲學天少你啊！呀，คนยังมันกันละมั้งยิ่งใครกันละ兩ใคร要กัน三ใครใจกัน原人因為只係條兩กัน嘅，啊，識三公主條女共幾百啊！啊，出支摩多三次做過，我每年嚟三次做過，仲有一條路，講有咩知啊？你掹做條街，我就做條街咯，你做爛鬼嘅條街咯，條嘢咩？啊！你就看過我影片就到，你咁講一隻，最多呢個人當然是就單對單你兩時間咪，唔怕你幫2分鐘搞，你其實20分打，你咁樣啦，你講失敗啊，把你20no做你做主人做叫講你咁啦，apakah dengan cara begini你意思你諗住好咩？啊，既然我們你不係騙我買金條，你騙人買啱樣嘢講，我騙出你咪幾百2分鐘太騙出啦，你這裡嘅發生麼？Apa ke bukti ke pasang ni buktikan aja. Dia punya ni.
講威都唔用呀。人家叫啥？叫上世，你呀上世，冇人冇家冇嘢冇加到去。條嘅知啊，條嘅知係咪條一路報知啊？你人都講係智慧啦，啊！我條一路報知有好多講，我咪隔路嘅啱點人智慧咪加上世，人你出款多講。一路報我條人接養有好講。你都面前主教真是使用人，人面前話親強人，我表示我咩落去咯？啊！關鍵智慧同我冇相干啦。你話人封神咩？封人咩知啊？亞人一可能相信人咁樣未係人咁樣喺社會上，就代表亞人服亞人，呀，真人就代聰明服真人。假如係講你真聰明嘅人，你都咪唔都咪要咪重又係節目，你都咪砌住咪話你覺得你冇似進強人啦？你講啊，都咪一kontrak都被標hết啦，你睇嘅咪被當派，一តែ被選到，條嘢咩樣行業？啊，把咁辦嘢都見人真實，要人都要條女㗎，啊！講人當設計飯但必須識路面條嘢咩之輩嗬，佢要便宜咪冇嘅，啊！你先人風聲咩要落別別講你咩用講咩？條嘢咩？做乜學8年咩嘢事情90個嘅處理離婚出事啊？Emangnya ni tu mah yung cái background gì xí, yêu sửa là nhân nhiều ngày ăn sửa đi, ngày đi sửa đi dan sửa nhân chóc mấy, ngày kiểu nhà mấy à, ni mấy bao ngày cả lo ngày theo nhà cái gì à, ni講，係啊，看你真ngày真咩，但邊你咁做乜講吹威啊？啊，一抌咧做乜學個烏嘅抌啊？ngày當然抌，啊，而且幾多樣冇相干啊，你咁啦，ngày對一抌全部搞到冇咪啲人你冇做，咪啲你咩意思講威講要在，出嚟得啦，啊！咁時要工作，冇強如香港威，但邊你冇做，我掉嘢咩就得你冇做偏就多，人你做乜小ผิดนะ，人你講廢啱睇人，人你講廢啱嘛，人你講廢啱信人，人你講廢啱，人你少啲中人，人少啲一個人，我掉錢嘢咩？做咩冇出嘅？我出到你講嘢嗰陣真係啊，人你冇做就冇做啊，啊，係一咁設生日檢測，本你來騙做假案件，絕對你掉嘢咩嗬？啊，當然咪時衝啦。唔可以多講到唔時多講，人咩嘢事情人你冇失落你當多講，人條嘢咩之輩，或者你做提沙雞一樣，你面前人切風身，人你多大呢啲事情，人條嘢咩你啲小利，人你面前人你冇廉恥，那條嘢咩只有人啊，錯咗啦，你想係咩？你就簽講單位啊，嗌冇簽講單位啊，你要講係咩？你挑講係啊，你唔係咁樣子，蝕兩多女，Facebook女，人你挑時啊講嘢。ngay level 8 nhân lang ngay mang sao lihat mang sip sao lihat phải vui lui nhí na mày ngang yang gì phải ngay lòng chân sao chút điều lihat phiền tao đó chứ hiện nay sao có tôi na mày mang ngay tôi lihat nhí phiền tao ngay men chân có hổ xíp của nhí ngay mỗi lý dùng cho nhìn pun bình đẳng ngay sao bạn nhí bộ nhìn mai chỉ bài bộ nhìn like bộ nhìn pun dan nhí men chân nhá đi xử lý ngay tôi nói bao nhiêu chuyện lý, ngay cả nhiên liệu ngay mỗi lý dùng nhiên, đang nhiên trường lý dùng nhiên thay vì nó sao, chơi nhiên ship phần tôi mai chịu 병 cho, bởi sao lý mà nhỉ, nó thay sinh sang thay sinh sen dùng điều này mới chỉ bài họ, nhé bài chụp mình cho nó xóa mặt dùng, à, bởi sao lý mà là, còn chỉ bài à nhỉ, như sao nhưng mà lý sao rồi yếu dụng đấy, như theo luật nó có trồng không là, mà nó như con sắn kiểu như có Việt Nam phần tiền mà sao khuyên không này. Nhẹ nhẹ偏得多，80度開就開飯店開我，唔係賣意思上宿人啦，賣過路上嘅人都一日都很有唔係吐類似啦。你講嘅啫，跟那半夜飯店講按風山嘅飯店，但按鬧按多人士咧，但按好些飯店，跟那八百年前出家為制度。你講，按樣意思你唔知少啲咩？人家飯店咩人但類似面前冇人咁識。mà nhân dân là hẳn là mổ xịt à đang tiếp chú là hắn phiền dùng nhìn là phát xa với mấy phần chân sung để nó nhớ nhụ thì treo lù léo á bởi sắt buồn à như bao chuẩn một vị sĩ tâm sắt à thằng họ phiền đó như ai bao chuẩn tâm sắt đang còn xoay như này nhìn đang ai to lý như họ cả như còn mấy kiểu nhái mấy họ đang khéo như một cái còn to mấy chim chiều như họ như là khéo như là dan ni dia ai kiểu cái nhụ thì dia supaya không bị bao sát buồn á ngà nhìn đi tới ba sang bị chết nội thằng đó còn như chơi cọ ya
不你把的，但那累积的放松去，吹实自家唔知，冇看你乜人咩啦，掉嘢咩，乜啲過日豬肉過日吹，面上你都漂你切啦，切啦，但那半條樹根切唔切就得ไป切啦，半條用冇切切就得ไป切，但那佢都唔知，累得長啦長，怎麼冇長啊？但那一片人類是就一有嘢就，你講這個呀，片你冇啦，收你。Kalau ni cincin cincin yang nyuhi mai dah. Kenapa nya fontiam di situ namanya cunyuk baik dia lo mention buyin cũng mình nhắm đó. Cái kiểu vậy căn muốn đó. Nhất bây giờ hơn tao mày cầm còn tự nhiên nhí còn chút nhé xin phun là. Như dùng phép như này rồi coi với còn là bởi tự nhiên xin mình nụ tốt như tao sai ai. Ya, mình fitna những cái ai. Ngay còn bây mà nói ta phép sao còn. Tự nhiên cái xin phun còn. Dan ni chẳng menggali lý giải lý sức gắn của như mà như vậy cái mình nhớ chỉ mồi rồi ngay tiểu nhớ chỉ mồi gì vào đó tiểu nhớ văn phố gì vào đó xin chịu đó thế mà là ngay tôi một bị kéo ngay mà làm một cái trong kéo ngay là một bệnh gì là hạt đi ha bangsat dia memang berbangsat nak karena siapa tersakiti ngay tổng chuyện yang baik berdasarkan si Ansim memang dia karena you jangkau nggak terima ni aja apa yang saya takut hanya ni dijak ni lui payah tiunya mấy bujungin chơi cỏ ngay mới giống mà payah nhà ba cho chít ốc giống như cái mấy cho chít ốc giống như bề lò payah nhưng mà là lò payah giờ tin em còn gì lò payah tôi nói cho lò payah giống như mấy người Mỹ như lò payah con chung như mấy gì emang kita chung như mấy lò payah mấy nhưng mà nhà mình nhà ba đó tụi mày tiểu chỉ giống như vậy giống lò bay nè như chỉ mày lò bay nè như còn chứ cái mày như lò bay cái nhà ba nhà mẹ ngay cho nhìn chỉ đó lò bay tụi mày dành nhìn nhá lò bay bị cắn miếng chọi em nói như còn xong là đi với cầm tiểu kia chứ nhà lò bay cái như xin nhà ba nhà mẹ tại như tập bộ liễu chỉ mà tao mình chân nhìn sinh xuất được anh em em mà nhà con như mấy gì ha Kenapa ni bercacat nak cerita nak? Dan tetap cacat. Cantik sifatnya. Mui punya tak berjaya. Karena di sentinya kayak ni yang hiu tiap. Iya cái còn các người một chạy. Không chơi với à? Có vậy. Ha? Như lai hiểm ngã bụng như cầm. Sao chạy với lối kia còn kia ngay bụng thao đi yang chẳng như lai như cầm mà. Entah. Itu namanya kelebihan di si anju cowok meh. Ya, vậy, ngắm bưng khơi được à, bay tới trong bóng bay, ngà mà, chứ còn giờ lui, mua là sẵn chính chứ, cả anh nhớ chơi mua tiền, paham, mừng nhớ paham, kalau ni cảm, bởi vì ni tin trong ở nào bay đó, kalau ni cảm, phiền chặt đó, kamu jangan ngah. Chứ còn thì chị đi ra ba xong đấy thì có mua dòng sự mồi ra mua dòng cho nên với những cái hầm gì cái bác sĩ tốt nhất lắm xong rồi cái ba ăn xong này cái ba cái mấy ăn xong rồi các còn với còn cái lỗ chi bay với còn cái cạo lỗ này sao berdasarkan bukti mana cái cạo lỗ nhé penju saya không còn như còn bóng bay còn cái cạo lỗ hạ sản lim nè cái cạo lỗ không đi à sao nè cái cạo cái sao kết hôn nè nhà mình chi bay à như bà lý chi bay hay mày như bà lý còn nên đó cho quay dòng này lý cạo nhìn cái cạo nhìn lý thon cái cạo nhìn lý cái này ngay tiểu nhà mẹ lỗ bay còn nên nhớ lỗ phong nhé chỉ mới nhớ mười nhung như nào à như còn bây giờ mình chân nhớ thái phiền cho là chẳng sử dụng nhân ta lao nắm chính kita mới ta lên những sự không chỉ ở đó cả seperti kulit cái gì sini tolong kalau pak berpihak atau Evan berpihak ambulan chim đó mà ya mày Ivan này ambulan yang han chung như này ambulan han kulit này ambulan han dan như tiểu mày bây nè ya ôi dùng đồ như lò bay to yang gì yang chúng chân chung như lúc trình yang chim lưới mai thong ambulan như chim lưới mấy ngay tiểu xí nhà mẹ lò bay giật tuần chết như đúng không chưa là như còn chi bài à các ambulan chung như này lưới mai pun gì cốt lốt cái gì suy lúng tôi ấy chỉ ơi kêu này sao cái茶夫kêu này sao dan hắn dan như cho ta chịu cụ thế đâu
Dan ni yung motor, kenapa mo yung motor China? Kenapa ni Xiao Li kalau dia Sui Long Tui ke ambulan dan ni Xiao Li li đâu mai mai Ivan ke ambulan dan ni Xiao Li đâu sa ambulan lo ni yêu cho nhìn mẹ tiểu nhà mẹ tapi thành công như tao mày bị thầu kém là còn sao là bây nè你只有使用一个地方，但你的地广播就面前的扣杀拿了啊，错了。Kalau ni cincang ni curah kalui, mana mungkin sulung tu ikan panton ni dan ham ni thokiam, enggak. Karena ni yunya suyuli dia makan biang doa. Ni pendonatur dan ni mau terlibat sama sekali dan ni coba saya kaya. Betul atau salah? Kau aja. Lo ya, tôi yêu sử dụng tôi, ngay mẹ còn sử dụng, chính lý còn thọ tu chính lý còn thọ. Kalau ni cincin ni curah lui untuk mereka sử dụng tôi. 你如果冇聽我多講了，你買嚟搞小官人，呀，面前都你的事情了，佢可以用乜去多弄你對咗東西，冇東西，今晚你為咗一家間，你是做嚟80官人都唔多嗰票股了。Tapi ni tak pun tahu mengancam. Soalnya ni paling pintar sekolah tahu. Pun si cimui, nyamai dia kalau cungin di sini bukan mau kongkong ni tilui dong dia. Emang sulung tu dia salah konen tu inju. Kita si macam pui dah. Kita mau yin lui me. Kita mau yin mian me. Kita mau penju me. Oh ni lopai tong ju me. Tiao nyamai lopai tong. Sulung tu yin dia tu dia yin tu cinta. Jadi macam tu penju cinta. Ya, dan mỗi còn cái nhìn miền mà tôi ý thấy xã hội上嘅特特情多，抬頭家超人一樣，但特特要他成就，佢個人啊成就幫助，但外邊人成就幫助，但咩上依落去到，可能就起身啲女做緊啲毛，又啱咩嘢落去？你咁講，kalau你冇用作嘅啦，把你咪頭先啦，你出嚟到呢上對冇得唔冇得，講啊，你做提沙雞油啦，個人用油啦，只擺面啦嚇。你背條豬腳蘿蔔買幾百都咁做嘅，中文我tanya amnya, kenapa ni kong ni ancam cho lihat kayak siu mang sana sang se. Tomanya tifong yin mau sen ni cho itu jadi kenyataan. Ni jin song yin ne, ni an tong yin ne, kau mau sen dong tên à? Thì đầu tiên ni mau je lah ni na. Kalau LT mau ni sen ni cái chui ye theo lũ lewat. Bali ni家庭寒死 ，kenapa ni mau sen ni na? Karena ni mau liên系啊，你没晓得咩？sosialisasi đó做dewan yang，攞做炸叻用做啲電子用嘅咪三輪車，只擺面樣行嘢，偏偏再現實都咪咁辦嘢，呢個做係。ไม่สังเกตเลยจินจีจี世界kenapa saya sini ni lo cokau itu cungin yang ah ni balik itu ni katin kanui dan ni lui pun ni yang 開玩笑咩輕巧反威啊咪叫恐怖啊三幾講出你有啦講你就掉聰明出掉多數人你咪用根本人用切咯變咗多你最莫快白帶見樣路上抬條路咯，下日賣雞飯你偏人再攞意思，乜人就條冇路，又嘢咩啊？吐息賣飯店出電啊！我老師講嘅樣，吐息喺度啲啊，用嘢本身嚟家交飯息，看頭命看腰息嘛，講幾百人呀，賣些東西咩講係社會上面啲，咦，錯啊，講幾百啊！開你都賣蝕路嘅東西，賣食水嘅東西，賣飯食東西，而家咩講出本地多多呢樣嘢啦？講失敗啊！你講最威啊！我已開舊女無年前日，家項多女舊女，開銀行項多女，開提供廠項多女，人開提前一點本身貴家項多女，你因為只係呢個擺到，有嘢咩啊？呀，香港คน雖然，中人未巧，嗰啲最時代邊度咪要聽潮，希望叫咪啊係你都外邊人哋知做小市民神人聽潮叫啦，你群衰人大邊人你叫人，你完全目的快，做善事事嘅人都完全做得咁樣嘅喂，挑過人嘅人咧唔做得歷史多隔呢個喂，愛做條路人隔呢個喂，有嘢咩？
冇事情，而家冇事，你知家姐冇要做宗旨了，佢少啲了。而家佢真是殺國嘅事實緊啊！你講最弊啊！Kalau ni cincin jauh saja lu yang cuma pani mau kau tajam lah. Hanya kulit pai bak kung dit, han kau yang di jibu ya kau kali sekian ni diam. Cuma, masa tu diam theo kan出支摩多馬士很費呢，你嘅意思很菩薩呢，很用陰陽嚟轉支，用嘅布施落黃木嘅等嚟jadi，你話係唔掂咩？iya，關於這事啊，你心肝冇人偏入到，心人啊。Tapi ni kampung di sini dah kau kau ingin kenapa ni kau le kau ingin na? Ni, dan ni nak sang ni na ni mai hok ni ni mai chỉ bài xin phun nhiều suốt rồi à? Thì dân ngay đó chọn bài bài nhất cho lọ bài. Ni kau, dan ni còn chơi với mua với ni còn lấy gì? Ni kau aja, minyak trong sini kam di sini tam theo nam giang, dan selainnya kon tối ni kampung thay cho, dan ni mai họ hiểu mai na. Tôi mày mua cái đó lần chắc trùng hợp nè, anh đang dùng một cái trùng hợp nè, mua cái đó thầy tôi giờ bóng quay William sinh một cái nhân như cái liếp gì, William sinh phun tiền như mấy cái cái này liễu xì xí này, hả, một cái nhân như ba cái sáu chỉ sinh kiểu dùng đi liếp gì, tôi mày kia là cái Việt Nam như mỗi con kia nè, đeo nhá mẹ là vậy, nè, xong mà, nhớ tôi chẳng shit nhìn oi à, William sinh mấy cái thầy nào nữa mà, bà phẩm con à. Ni tao mày mau con gina wa, tu giu tu nó bao nhiêu chim gina, giu ni kêu ni mẹ, riêng pion tao tung si pun shit lah, ni shit lima ni kêu à, con ni mau con gina, còn chi bay nha, nó cầm còn cái gì vậy, cho vì là xanh, nè, cái mình có cái gì cái hài lòng chéo à, ni muốn cầm con này, ta làm một kháng theo một bộ, nè. Những cảm chân như tôi ngài cho ta phiền chấp ta. Konsepnya nhìn lùi bối phá như họ tôi ngài. Tapi selama một konsep là như bối phá. Ya, như dùng phép ra chung chỉ dùng mắn ta được lời cái gì. Như cái ngầm tầm gì. Ha, mana? Người sang abu aja. Kau sabu, iya. Itulah jadi bukti lah. Kalau dia berani bilang kita main sabu, ini pernyataan saya. Dia tidak ada bukti, sama juga dia mencemarkan nama baik kita. Betul? Silakan Anda ngecek rumah saya apakah ada drug, ada narkoba, ada apapun, mau tes urin, apapun saya terima. Tapi kalau tidak ada, apa kata dunia? Sebelum Anda menyelidiki dan memeriksa rumah saya ingin memeriksa badan Anda dulu secara lab. Biar kita sama-sama adil. Berani nggak saya tendang kamu? Jangan bermain-main enggak kalau Pak itu menfitnah saya dengan 1001 cara. Ya, saya bukan manusia kebal hukum, saya mentaatin hukum. Tidak bersalah pun kau sudah menghukum saya dengan menfitnah saya, membuat laporan palsu, seolahnya kau dipukul sama saya, padahal kau ngajak saya kelahi berantem sama-sama, kau menyerang saya, ya kau bohongi aparat hukum, oknum penyidik, bikin laporan palsu. Seolahnya kau lidah sana numpang kencing, kau dipukul sama saya, kau tidak membalas sama sekali, kau memberikan laporan hoak di hadapan pengadilan, kau berani sumpah atas nama Tuhan Yang Maha Kuasa, kau memberikan keterangan palsu di hadapan jaksa dan hakim, kau memfitnah saya. Iya, jelas-jelas Anda sama saya melakukan satu trik sama lopang untuk ketemu saya di lidah sana. Buktinya ada saya. Apa yang kau harus katakan sekarang waktu itu? Aparat hukum pun berani kau permainkan selain kau benar, saya salah. Siapa yang salah sebenarnya? Kau atau saya? Kau kira aparat hukum nggak tahu? Dengan matanya kasat sendiri melihat kejadian itu karena ada sesuatu. Saya juga masih termasuk sekarang media pers Bapak itu. Saya ada lembaga bantuan hukum di pusat. Tim Suspol dan Media Propam. Ya Pak Iman pimpinan saya, ayo. Dia dekat sama Pak Prabowo. Ya, ayo. Sama Pak Presiden dekat banget. Cobalah. Kalau kau memang hebat sekarang. Jangan kau gertak-gertak saya. Saya bukan orang pecundang, Bapak. Kau menfitnah Li Celi semau-maunya kamu mungkin.
mengatakan dia di Hong Kong sudah punya pasangan hidup dan mau menikah, dan sudah berapa kali Anda mengatakan memfitnah keluarga saya, tidak mungkin baik sama saya, anak saya nggak mungkin hormatin saya. Kau tuh berita hoax. Kau punya buktinya. Apa harus saya itu posisinya untuk memamerkan kepada semua orang bahwa keluarga saya begini begitu? Hah? Anda sendiri aja nggak berani munculkan muka istrimu dan muka anakmu. Betul? Anda sendiri tidak berani menampilkan muka anakmu, muka keluargamu, dan menampilkan muka istrimu. Anda juga semuanya pecinta. Ngomong ya kau? Anda bikin laporan palsu nggak? Oke dong. Ayo kita mainkan lagi. Terserah apa maumu, biar saya hubungan pimpinan saya. Ayo. Mau nggak? Nah. Đấy, cái dòng bộ đó chịu sao lại. Lấy vào đấy, vô. Vô vào đấy. Kita mainkan aja sekarang. Ya, saya tidak pernah takut kalau saya benar, Bapak. Bahasa kamu sudah melenceng di atas akal sehat manusia. Kau merasa kau hebat kah? Hah? Sudah jelas-jelas kau melakukan kesalahan bikin laporan palsu, itu ada unsur hukumannya loh. Paham kau? Dengan liho-liho dengan saksi palsumu. Paham kau? Kita dalikan kasus itu lagi. Mau nggak kita? Kita ke Polres lagi. Bagi nggak kau? Biar kita ke Propam. Usut kembali masa itu. Berani nggak kalau baik? Jangan ngomong dong kau. Kita ke Propam Polres mau nggak? Usut kembali kasus itu. Mau nggak lo baik? Lihat siapa yang benar, siapa salah. Kalau saya salah, hukuman mati. Kalau Anda salah, berani nggak kau? Jangan gertak saya. Mulutmu bagaikan ular sangat berbisa. Saya orangnya bukan tukang suka lapor-lapor. Anda tukang fitnah-fitnah. Kita ke Polres hingga biar Bapak Kapolres melihat. Saya tantang kamu. Kita ke Propam Polres Singkawang. Berani nggak kau? Usut kembali kasus ini. Jangan kau gertak saya loh, Pak. Kalau nggak mau ke Polda pun nggak apa-apa. Hah? Jangan kau mengemis-ngemis, jangan lapor saya. Karena saya punya anak segala macam. Ada buktinya. Kau merasa kau hebat. Kau pernah minta maaf di saat saya keluar dari penjara. Apa pernyataan Anda? Semuanya saya ada buktinya. Hah? Mengaku salah. Dan video semuanya buktinya masih ada. Anda bikin laporan palsu, semua ada di YouTube juga. Berani sekali kau perbankan hukum itu untuk menyeret orang dan memfitnah orang. Setelahnya kau berantem sama dia. Kau bilang kau dianiaya sama orang. Kau benarkah? Mulutmu benarkah? Memang kau bajingan kau itu. Ya, saya buktikan kebenaran dengan saya menyatakan kita permainkan nyawa kita. Di hadapan hukum siapa salah hukuman mati. Berani nggak kau? Kalau kau tidak berani, pecundang kau. Saya berani terima hukuman mati kalau memang benar saya aniaya kamu. Kalau tidak terbukti, kau berani itu hukuman mati nggak? Kalau nggak berani mati, saya tembak mati kalau saya matiin kamu di depan penyidik hukum. Berani nggak kau? Enggak, santai aja bang. Ayo dah buktinya. Ada saksinya. Hah? Sama oknum penyidik aja kau berani bohong-bohong nih. Ada apa semua itu? Kita ke Propam aja yuk. Saya tantang kau loh itu.
Hari ini saya nyatakan, saya tantang kembali, kita usut kembali masalah itu. Apakah benar kau dianiaya atau kau yang bikin laporan palsu? Kalau kau tidak berani, kau pecundang loh itu. Kalau terbukti saya benar-benar aniaya kamu, saya siap hukuman mati. Kalau tidak benar, Anda siap nggak mati? Jawab itu aja. Dan saksi-saksi saya akan keluar hari itu juga. Jangan kau seenak-enaknya kenal sama aparat hukum. Oknum kau main-mainkan hidup saya. Ya. Saya ini manusia nih, Jing. Bapak itu. Kau ini anjing. Ya. Bukan sampahmu hidup saya. Paham kau? Anda berani dengan bodohmu. Dengan fitnahmu. Saya berani dengan benarnya. Siap mati pun tidak apa-apa. Anda berani nggak? Jangan kau banyak ngomong-ngomong di layar. Iyalah. Bilang saya main sabu, kita tesulin. Selidiki rumah saya, kita periksa dulu. Biar bersih. Kalau tidak terbukti, kau tetap mati juga. Apapun boleh. Anda siap tidak? Oi, jawab kau apa itu? Jangan kau ngungkit-ngungkit seolahnya aku kerja bersihkan rumah udah mau dekat Imlek. Kau bilang saya nyabu lah segala macam. Anda melihat tidak? Di mana saya transaksi? Di mana saya main? Jangan mulut-mulut kotor. Bagaikan lebih parah daripada ular lebih bisa. Kau punya bukti nggak? Ku tantang kau sekarang. Kalau Anda tidak berani, berarti kau siap-siap saja. Benar atau salah netizen? Secara live stream aja, biar nanti saya hubungi sama lembaga bantuan hukum saya, penasihat hukum saya. Minta izin dari lab langsung sampai ke presiden. Biar tidak ada dusta di antara kita. Berani nggak kau? Sampai ke Kapolri. Nah, gak usah kau ngomong-ngomong siluman, itu tidak ada pengaruh. Kau bela orang dengan menfitnah. Iya. Saya ini berani pertaruhkan nyawa saya bukan untuk mau teriak supaya saya menang. Saya nggak bikin konten. Anda bikin konten. Anda cari keuntungan, ya, kehidupan kamu kebagian itu membuat orang menderita. Bajingan kau, anjing kau, apa itu? Lapar? Iyalah, santai. Saya tantang kau ke Polres Propam. Berani nggak kau sekarang? Ayo! Kan bunyiwa, pokok dia di tipai toko. Kalau hanya menjawab-jawab begitu, kapan selesainya? Sekarang, jawab cepat. Datang ke lab saya, nggak ada yang profil kamu sini. Buktikan kalau kau memang benar, aku yang bersalah. Kalau saya bersalah, saya siap mati. Kalau Anda yang bersalah, Anda juga mati. Nggak usah masuk, langsung mati aja. Berani nggak kalau begitu? Biar aparat kepolisian kamu melihat semua ini, Pak. Sudah saatnya saya minta keadilan. Tinjau kembali. Udah kan lunak, nih. Tinjau kembali permasalahan yang pernah dia laporkan, Pak. Dengan segala bukti nanti saya keluarkan, Bapak pantau kembali dengan sejelas-jelasnya berapa kali dia serang saya. Dan dengan rekayasa apa nanti kita cocokkan dengan bukti itu. Apakahnya dia datang dengan alasannya kencing doang, dan akhirnya dia menantang, datang bilang, kamera, saya bilang, mau ngapa kau? Kamera jangan sorot ke saya. Mau ngapa kau? Kau maukah? Maukah kau? Dia bilang, ayo, tonjoklah Pak, bareng-bareng. Apakah itu penganiayaan? Dan dia bawa sama si Lopan 3 orang. Itu hari pertama dengan matanya bebal. Tapi kedua, dia bawa puluhan orang, 30 orang serang saya di Butaran. Rumah saya dirusakin. Ayolah. Kau benar kan, Pak? Belum P21 saya. Mana keberanian Anda, Bapak itu? Ini aslinya yang orang yang benar nih. Bukan kau semena-mena menfitnah saya, binatang kau. Kau menjolimi saya. Menfitnah saya. Menjebak saya. Dengan caramu membohongi oknum kepolisian Polres Penyidik Singkawang. Dengan merekayasa laporanmu. Seolahnya kau dianiaya sama saya.
dengan bahasa laporan kamu, kau cuma pergi ke lapangan kerja sana dengan banyak orang di situ, padahal tidak ada orang. Kau langsung dipukul, kau tidak namanya membela apapun, sampai bonyot kau berteriak, dan apa kata dunia? Video itu di mana buktinya? Video bukti saya beda. Ada apa dengan semua ini? Iya. Kok penyidik bisa langsung mau percaya? Ada apa? Pak Iman, mohon pantau Pak. Aku punya tahu. Nah, saya juga punya pimpinan pusat, Ropai. Anda sudah mempermainkan hidup saya bagaikan sampah. Saya siapa yang saya ganggu semua orang? Orang yang mungkin miskin daripada kamu. Tidak pernah saya hina mereka. Anda terlalu berani menghina dan tidak pernah saya manfaatin mereka. Boleh tanya kau di netizen. Ada nggak kalian saya manfaatin kalian? Berharap kalian mengambil risa uang. Semuanya boleh jawab. Kalian kan di sini menganggap saya harus kalian percaya. Ada nggak kalian yang saya berharap kalian harus kasih saya uang? Jawab kalian semua. Ya kan? Kalau Anda tidak ada buktinya, jawablah. 31-an orang. Ini tuh saja sih tahu cilok ngepok itu mau melalui mana. Kalian lebih kaya daripada Bapak itu. Kalau lebih kaya sampaikan sama dia. Kalau lebih miskin juga katakan saja padanya. Iya. Saya tidak pernah mengganggu siapapun, berharap orang itu mengemis apapun. Paham kalau Pak Ito? Ini aslinya saya Pak Ito. Jangan kau fitnah saya main narkoba. Mulutmu koyak juga kau nanti. Kau bilang orang setiap malam mungkin live stream atau pakai senter tengah malam lagi apapun. Itu semua pakai narkoba. Bajingan kau. Kau menghina dengan bahasamu sebenarnya kau sok tahu. Mungkin kau pemakai kali. Kau malah melemparkan tai ke orang sebenarnya. Orang listing itu tidak semuanya yang mungkin lu anggap kami main narkoba. Main center. Pukimak kau. Itu yang lu ketemu orang yang begitu. Tapi tidak boleh lu kaitkan kepada kami. Bajingan. Ya. Itulah. Hanya minum sedikit minuman keras ya udah sombongnya minta ampun. Nah. Kalau kau memang orang yang sangat hebat Bapak. Kau buktikan perkataan tantangan saya hari ini juga. Ayo kita ke Propam Polres Singkawang, kita usut kembali kasus yang pernah lu laporin saya. Berani nggak kau? Biar saya hubungin pimpinan hukum saya. Berani nggak kau? Kalau kau tidak berani, apa yang kau bilang? Saya tidak suka main fitnah-fitnah loh Pak. Biar lembaga bantuan hukum pimpinan pusat saya, media Preskrim Suspol dan media Propam, dengan penasihat hukumnya dan pimpinan saya, Pak Iman yang pantau semua ini. Berani nggak kau? Kalau kau tidak berani, kau nggak malu kah? Hah? Sudah jelas-jelas saya pantang Anda tidak berani. Kita usut kembali kasus yang pernah lu laporin saya masuk ke penjara itu. Apakah kau benar-benar dianiaya atau kita berantem bareng-bareng? Diam kau! Secara live stream sampai ke Istana Presiden, sampai Bapak Kapolri, Pak Widi Silestio. Berani nggak kau? Ayo. Jangan kau gertak-gertak saya. Ngomonglah. Nggak berani. Sama juga kau bohong. Benar nggak? Ya, di video ini saya nggak hapus. Biar Bapak Kapolres melihat. Iya. Bapak semua penyidik dan semua Propam, semua anggota Polres Singkawang yang sangat saya hormati. Melihat semua kejadian ini yang pernah dia merekayasa satu laporan palsu terhadap oknum penyidik untuk merekayasa laporan itu. Ya. Tetap ya bang kan saya juga lihat saya menjawab pasangan.
Ya, akhirnya saya difitnah seolahnya saya menganiaya dengan pasal 351. 10 bulan penjara dengan jaksa yang dia bohongin, dengan hakim yang dia bohongin, dengan Tuhan yang disumpah dia bohongin, dengan netizen yang dia bohongin. Ayo, lo itu. Iya, saya ini narkoba Pak itu. Kalau kau nggak kulit mikul lupa semua dengan oknum yang pernah kau pakai untuk menindas saya bukan namanya Chin Jun Pui lagi kau itu. Bisa kau rekayasa sekali, tidak mungkin bisa 2 kali. Orang bisa berani buat kesalahan sekali untuk menjebak orang ke penjara, tidak akan berani 2 kali. Dan tidak akan ada bodoh kedua kali orang dijebak dengan 1001 cara. Paham kau? Langit tetap ada atas langit. Bumi ada yang makin dalam dan terdalam itu. Ya, ada bagian tertentu. Kepintaranmu hanya suatu permainan membodohi publik dan manusia. Jangan jauh coba-coba melecehkan kehidupan saya dan semena-mena kau lupa itu, dan juga pasangan besar keluarga saya. Paham kau? Kau mewujudkan kehidupan saya seolah kau benar aku adalah orang manusia munafik dan paling licik, paling bangsat, paling penipu dan segala macam pencuri segala macam. Anda juga manusia yang paling lebih parah itu. Paham kau? Hebat kau. Gak berani kan kau? Nah, ayo tes urin, BNN, narkoba, ayo. Saya tak takut, lupai. Saya murni, bukan positif. Ayo. Jangan kau lihat mata begini. Hah? Ayo kita buktikan kepropamannya. Ulainkan kan kontrolku. Ku kencing di atas tes urin itu. Cepatlah. Bajingan kau. Iya. Kalau saya nggak berani tuntasin Anda dengan masalah ini, saya bukan dinyentot dengan margacin papa saya. Dilahirin ibu saya Margali. Ya. Kau menfitnah Ciri-Ciri. Banyak mengurusin hak hidup orang. Kau cemarkan hidup kami. Kau bungkam semena-mena. Dengan kau yang bahagia, orang yang menderita. Bajingan kau, anak anjing kau. Ya, kau manusia penjilat penyoto. Yang suka menghina-hina kehidupan orang. Kau juga bukan manusia orang kaya. Kau miskin setengah mati. Kerja apapun juga gak ada modal dan bangkrut dengan korupsi kau. Dengan menipu netizen, menjual dengan apa yang lu jual, dengan bahan yang tidak segar, yang penting dapat keuntungan. Binatang kau. Ayo, dagingmu tidak fresh, usahamu bangkrut. Apakah usahamu masih bertahan? Kenapa usahamu bisa bangkrut kalau masih fresh? Jawab pertanyaan itu. Jawab. Iya. Masya Allah ya, sekali lagi kau gituin, kurapolin kau ke Propam. Usut kembali permasalahan itu, saya minta dukungan pimpinan pusat lembaga bantuan hukum saya. Kita mainkan. Paham kau kalau itu?